Wabere kasa kakra no wabere. Yee! Abeyifo ana ya de. Rahina wo fie say. Mama wo 26. Wo ngoda. Ma wutu. Na be ma na ne wo yin we. Ah. Ma ya reni nti wonu so yiska saa no. Wabere. Ti wadwane ko. Ti nkra ne we. Ma nkra no last one ya film. Ono so crocodile hospital omo so saa ade anu gu no ti se ne nsu ohia gu ho a asole no afi omo so omo hu yale kolo na ono so saa ofa mo saa na owu ye mu fie wa soje o ko ma mitimi da so de na de me nam busumfie se me ko busumfie saa na awotwe no yale no so timi ye den mintimi ya fancy de geze duabo fie bo dua na asoso saa ankwase adae no na Rahina aha no kra ne de adwuma wankasa usu etisen uyo obi a wani ede a opentokwa bura kanu kra ne ye wo moa ma mi shane de ni ede ba me be wali ye wie no ayese mi je de usanu ye obi bibi ene wo de agina wo ba ma nimu die obi embo mi dua na enye bibisa ma mi hu machi na mi ni machi na mi odi abanye nkwala nsiam sampa na yire ho se machi na nipa no wafa ade aye bibi dia ma minnim na ye sheda ye wawure ankasa mbacha be ma no wo ye wawure mbacha oh eno no to amfa na ni antokora na wo ba ma ya fe we ana waja awade nti se wo pe wo nkwanti fa ma ya fe nse wo kon ma ya fi nukura kitami ana ma bele no wa bere se Rahina dia na wo pese ye ma se mi ya lesa chini na doso ma ya bele ya le no so ache didia na edidi ko se ade kura ya me no kura bo ye hu ye ebra disane wa be ho aba wa edi abere hu simuni enkranke toa ehyehyie nkwanhia etu ma me we ti abonten o papa so ti ase da bin papa film mo ye nuanu mo sen me ye 8 e ma sen e ma 5 me ma 3 na una to so sen ma me to so 5 oh na ne some do so sister for ne bi mu ensam ni bi ma ni owo bi nu wa ya Mr. Bakuso no ni kunu no kura podie e ho ye wa ya ma sky ashin tafuji akwa yetimi koye lab more than 10 million na ye file me bla Bakuso no kura de o se kura u ko no kura na wadum ne phone wa bere obia me bla Bakuso no so galamsi ase no wo adwuma no ko fla ya kura na ya sandom no kakra minti ose wakoto machine go for so ye eno so ya jeje sa ma ese machine no abese ono so wa wumienu bano complain bano se on babi o hye no fle no o mundi di kom di one nkola no ma Mr. Champo Bremo na me dia jemi nsem kora ensem ubawo wi asibe eni pada se ni humi se nikanika woti ho wayale na Mr. Champo toto so ma me da se mechia etiefo ni ahwefo nyina yede mo se abre nyina mutie so ma me akodai kasano wachire se yade no eka no wako baby bebre wako aban hospital nyina waye lab test ahuduo nyina
wayɛ scan bibia wayɛ bi na emfie miɛnsa nie so mami sɛ enka ye kidney ni sa ne meyi a enka doctor bi hu aka chi because ne wo kyerɛ no okonfa no che sonwa ne tachiman no sebe hospital no edimu na wotimi hu sɛ so mami what start ya wo so da ye no emire bi obi eba me nkyɛn ɛna obɛka kyerɛ me sɛ oda te sɛ da ye sɛ ya ɛna na ɔsoso ɛna mebusa ne sɛ ne obusa no no a wo sɛ woni obi anya ade na meka kyerɛ ne sɛ dan na ɔsoso no kyerɛ sɛ obi abonidua enti no won ko kan kyerɛ ne maame no so maame wo mkɔye no ɛkɔ dan ye no wɔte ase duaboni bi on mo so maame ye mo wani ye bɛbɔ wɔchi ye bɛ kanche enti we no wo mo pɛ so mo kyerɛ ne sɛ wakɔ hospital enti te sɛ ye yi kyerɛ no enima ye kyerɛ ne nyina kyerɛ so maame ɛyɛ huhum mo yare complete because e gie a wako ye sika wo masel no ko beka me bia kyerɛ no ti da ye wonam asieye wodi wei woye wei sebesebio magos no ne adade ni nyina kyerɛ sɛ wo mo anye se wo mu kunu so fam ko wu ya kyɛ wo mo nya wo madwe se wo mu kunu enti awura bo obusuafo ma ne na mo nkonko peso ne aduro ni de enye hospital de enka wo wu da ena akoma no so ye nka nkyerɛ sɛ ayekese enka wuntimi kura enante enti no bibi e wo honom a ehinta enti mo sesika de na so no ye sene ye friends Mr Nana Abraham Peka no so dive into it mo nkemofo so de munim baabi na mo hu sa de no na je se wo mo enso ano ne waye ne bone no ebi a wonim enso so no wo betimi a kyerɛw ama akɔpɛ nipa kɔ na kyerɛw na bibia eto atwa emfi me nse nka wo ya kyerɛ wo manye so mu eku na mu ya ma wa sofa ma mentimi de ne metimi aka no sɛ hospital de wo mo akwa abroso na wo so no na sofa ma meka no emfa sem bi nsie ense wo ka no kura wo ti ase enema bi esisi abrabo ni mu a ense at least wo timi ka che producer ana sofa ma me sina bi ya betimi agyina so ede akasa ana yede ahwewo because yede we de enya kwa David. So I'm patching with my nose. Now, Rampa. My lady, me rem. My lady, you bet you for me chana and prana mane nehene. My lady, and some says here, one have a fan say a good day, and so then yagro. My lady, I said that when you know, a bit me acquire a hospital ya debate my own yadi. Ben Koma would dino, my lady, be bien which is a home actually. Bibia ni we kyerɛ sɛ honhom ni akyiri o ma lady ma menka no kra nkyerɛ wo ɛno krasɛm na meka enti sɛ omu hu na de omu hu na de na sɛ yɛ to safro to mo enti ma lady nya men krofo ɛne ɔno hu na de ɛmɛbu abofrɛ ma lady wanante bebre baabi a wakɔ no wakɔ nkramofo ho akɔ asɔfo ho akɔ akomfo ho ni nyina ngusi aga akola ibai wo kasa no wote so no maledi na ya awerɛ hosem ti ebesere mo a mo hwɛ ade a mo hu no obia mo bia betim de aboa abofra bia beboa no 26 years de maledi enhwɛ manimu ekobasi ya wo din brane yehu se ona wo ho be nkwahye tuma se me se na nka metimi aye na manfrɛ wo din bia ne so mpa tv for ye frɛ wo momra mebo akora na ho nto no maledi 26 years na de nafu aye no una maka so wa wawie ni eye de nko a ya de na ba ma le di senke ye ye ka se kidnap sabri nko awu dadada e so se ne na se peja ahia yi tuntuntuntum yes se watim de ahia mbaboa enti na se hunhu masem na me de obu se ye me de pa ne se onka ka ni tirim e bia no ayo bibibi ma le di asem we se e tu se sie ya na wura fidie wo ye bia enkopim se bekun no wuwo no afena na wo bekai uka wie ya nada so oda so se busuawe na so mbeda na o mada na o mai wayie ya wo so frenchem no matima yi wayie entima me kaka wutirim e wo mu se hospital yo mu de e ka sika wamboka baka ka wutirim e bia no ayi obi bibi na yemfa dwato anko na nyi wan hoto si ye betena betiatem e kwa ntintira dwetwe na so wan ka wutirim ye beto ato amalede enkosi we onto se ono a
so ose na nani adin bre bi atwam na ma lady sa atam akora wa bobo na so za nani adin o sa no kan no anka akosie asuro ha sa ande anke da ba bi ma hoto aba ba ni nyina mu no ma lady wose no te awade asintinesa asombi o enti mesrew me nuaba kaka wutirim ebia no wafom obi enti ma lady said ye da bia watiefo no ahefo abua eye ono ede omo hawaba no ye besre said em di kaka omo mo honhum ani ma lady omo mabua bebai ana omo asabi ma lady bi wo omo nsem a o metim dia support abebai so ama wa hwe no ho yade no o mabua na wonya na hoto akratia ne ho wusu se ya na ohun intent ma lady uben na ma lady je se dia na mo na ne ehia eza uti wo muti emwana twen sese di ombe di kura di obe nya mutre uwo na ye pedro ama o je se di obe di twen na duro zi camera sikasam na ade ba ya agenda kan ye hunu me pedro wo kire no kase hwe ma ba che da bi sese ba ho ba ye wa hoto ne hia aye wa wo so gina na wo ya yi doctor di nuraba ebi na da na so no enti malady abeba muwa ani hia se nyame be ya adom na ho beto eno ne ade enya enti o mahu na ade ne honhum anifo mom wo nuro o mabu abeba yi malady me de me ha nyina na krai se ya mani wu a abrapa wo yale nye honhum asem na mo pa hu malady wo de ye ka ni se no da ya wo susu da ye we malady da ye we ne nye malady da ye we nya kidney da ye o da ye da ho nya kidney da ye malady wo bi onamasie ye say we toilet mu ani ade malady ke busa no ma me wo toilet mu busa no rahina mi busu asem na so ai wani mu kun e ya me ye wo toilet mu adai ma se mi didi aduana no na dane sa e wodai ese ne wo malady asema me kon se da agire nyame be di se nyame basa eti ye besre malady asema da wo no na no ade enkwase asem no taya de ye ku akwa malady da ye wo mu no nya zanketo awu malaria so timi yesa kwase adaye malaria chiwa enu so timi ye yesa ho kwase ya da ye mi ubida baso da na gire dua so na na wu resi from kim ave u budambari jata san kiri ba shiti adane anoma na etu malaria enti malady abeba no yare ya malaria be enu so bebe mo rahina se Ghana ni wiase nyina etie o ade na mwa na wo pe kasa ma se mi kasa ni ma mi hia ya le sama meso obi bia obe owe me condition obetimi asami ya lie bia omoa me ma na se aya mo se sofu ma obia wayale sana wo pe ma yale sana me pe ma we say ma edu Friday just me kote na masra echi ano na masra series kana me dia ba fie ansa na ma ya omo ko juma aw na masra series ko bi ba na ana bia mitimi ko gina kwan ho kura po na masira obi me mo akwanya frɛ ye papa Ibrahim Mahama sɛ wo fa no mo nyina nipa baako sɛ ba bi aduru wo hia ne moa na ya de yesi we wakoma ho aka wo furu nso ho enti wo te wo nka o meboa why wo tie wo kasa boni di friend papa Ibrahim Mahama dan pa cho ese ba bi adunu mi yale da mi ya bi enye bodi se from Rahina ya from Rahina to da misrewa ese makuma nanti ekura mi ntimi 90 bi ma da misrewa la da munya mi muawati ya kasa portion we ma na me fa ma akosu abakwadwo ne mfantage papa Ibrahim mama da misrewa mumu me wati mumu na ese fie ya jeje sa ese ofre kura ni panu namba kura na odum ni phone da misrewa la bo ami wa mama enye yi da no mumu me yeah ni pe mo Bela afra Rahina utimi ko jami na kami ko wode no na no da ha mo de na ka wo bia wo ko dance
say piani pieja wo kwada tia na wo kosuna eh ka be piana na chigana so ko kami nkoti na abonte kura kakra fie na ni mo kakra na menje mflama na ro de so betimi abetina Rahina ma to da na nantie na ya tri oh ka fera Tiajira wo shedem na e ba sa na ubeja wo nan a wo ye ne den just me ya bra ya kurwa baba mi ana mafana makwaku emre nsu kura bona so na no se ubokiti esi wa no ukoje ukogu mama no so kura no fa no ntimi nyane na anajo na maja manada na maja manada mama no fa no kafra Rahina so ya le pressure ye mu fie wankasa ne bai say ubisa na maame no wo kire mu no abusia fo ye bom ye mompa ye kwawo afie bi wo party bi da ho eti esa ba ku sori gina no stop sa nonsense no ye betena na before ba kwa tena fie di kwase asep no be wa na wasakra no ko dem because of akwa crusade oje yinyafo ojalali fo matuye sabu akojira park so na ro prapra ne to wo na kro no okuno manidi okuno Rahina na me beje wati ami ma nyami mama nye ya you 2 million come so ewo come yesu bebre ya na come ari be me office na me person 2 million bread in family come so set in angry woman is an angry woman ana manidi de no wo campaign ni kunu asma na obusane ne maame se ekoba se yade no ye de ode ne ba no be ma ni jan no kwai 20 million ebesinde how many years Rahina be ma ni jan kwai adi say ma 3 years ni ono so aprapra ne to mo adwane ko kra ma wa wale foforo depi o kro beso o wanchi bro wanchi bacho ti hona na one ne wo bacho oh wanchi de some ya milemu nti ba che ne si commercial bank na ni mo na edese mama sentia didiska na beba bia na wura hospital ayim tiji said the call hospital right now be he's kind of like internal me farmer no so nko enye na ye mo nya me mpa ye se 15 na ne kire ya ye benya odu ye fu bi na abetia ha na o meboa no na anu aye den you know somehow ABA about center yem fi ani nkire ho doctor 3 days obetu yade na se o se tesi wani ama ni nyina akọ ebe free ho ye nyina ye kọ ye kwa ye ho ni nyina abekọ ye de ani kire mu kidney obetu ase doctor fo ani kire ha na beboa ye kwara so dwena se ye kọ ho do mine grow Ebenezer Presby School adjacent appear o ya de se 0541565199 grow fine ube grow fine doctor so mo ja so ate eye grow fine ko kete so awona eye grow fine we de nani ase eye grow fine wa wawie na wu eye grow fine ya de wie na ahoto ni nyina ye grow fine mo jam sam de a eye grow fine ni aye kokko ene de aye anu aye nam eye kama no mo akama chese digital about center ene de aba usi aye ka no what to be 0244596532 in health medical solutions or Hema detergents ko GB or Hema detergents ko GB washing powder ko GB bleach kama antiseptic floor cleaner ebe mi fia ihwam ko GB ye baby bottle cleaner ye de be huhuru mu nyina kama ye enko wuro ma nu ye ko GB ye de huhuru mu supermarket bia Ubokete Dubai ubenya biato 11 ebi wo ho afa the palace and Malcolm ye ko ho so ye nyemenya na wo nkran afre 0245155966 Kumasi 0540587799
0 wɔse abranteɛ bi pɛ ɛdan single room a agyanan ne adwaye wom ɛwɔ pankro no ɛhwa wo dan bi wɔ fie a ne number ni wo me agent and the kwan no ano 0507 804 077 0507 804 077 when so ababa I would in creep and also pedai single room self contained or say boabai asokore mampong boabai asokore mampong Kenya se Sam ya nyina was self contained was it and you agent needed and the kukudu 0243 209 009 0243 209 009 0245 195 474 right now umame munye ami ma 200 na fa bi ko 20 anena if you nani ko chine ko ya yemu na mempaye sa dum pum baby amaye why abram right now so beje ami nya kwa ye brebre na beje wadi na kwa ko yi nso de ne so so kon aya ya le fani entire nso so kon na wo da kra be dada ti de be si bi abo ampa o ma je o number de be ye yo hey Daud na ba ne be ese wati akotomu ama me father the care baby kafra tuwasi ni kurama mpacho David babru so du nu anyam sie papa opomba o faso me se wakura kama nyame adoma November ene be yi mpacho ade enti ho nchia nko a woje no ena wo me my lady that's my lady ma ye jahwefo ne atifo nyina Daud Bar Center chia baby a he bia no da bia me ba ya na meka me say my lady Jumedi a on the production team na mpanifo di no utie bi na wo hwe bi na wafamu aba esan said ya to bi na no betima to wo chena obi ni mo chena sem ewiasemu nsem dɔɔso ewiasemu nsem dɔɔso pa iti se wona masasi so na wo de ma ya enkasese bi mafa me ho edi wona ma ya hweyie Daud Bar Hospital ye wadwo krapa Old Metro FM building ni mo eye adwuma joda kusimemenda yare a yesa dɔɔso agye ne yare pe enti mo amohwe TV no ye number no go screen na se ana se utie nso abomoden Dr. Daud number is 0244 88 6437 0244 88 6437 ofra Dr. no bekasa mo amohwe TV no Daud ointment ne Daud 360 capsules that TV no so o henso a ebi nie 360 capsules no ne ena Daud ointment no ne me pa cho enromi no we baby a wo hefri bia no ko pharmacy bi e ben o herbal shop over the counter na bodin o to ointment na to capsules na kan ointment na ye numpi mu adwuma se kasem ahoya wo ahotutu sasabro capsules no so ye ntiri ni mu adwuma enti o to ne mi no a adwumaden bi a wo ye bia wo pon adwuma a wa bedru fie no nyame aboa mo anya nsuo bi agu ho awie no wate ointment ne bi asra na wanum capsules na no padidi wie na yimiensa nom enwumre no miensa na wa be frɛ no wadi adanse ye chesu nyanfo nyina enra ye papa bi frɛ no say doctor edro no menua ba bi ebesrae misisi aye me ya emfie bebre enti wo ba ye na me complain misisi no so Dr. Daud ne topa ye ni bi na me de ba ye ma nya no ointment ni bi enti je o se nua ne de no dane ma no enra papa ne frɛ o se doctor na me ni se wedro betima asam yade animu esan se misisi no mabre na ade ba akokura menum adro mesan hu se aya ma me ne se doctor na ma ya mre e wo mpaso na menim se ba ma sisi ye ne ye etimi fete no wo mpaso eno papa no boya baso no di adanse o se doctor isi amede ayi ma adro na boa me papa sa pensi na meti nyina me okay na isi azore metimo se ba ma sisi e hana en effect no wo mpaso doctor ma frame nua ba no na maka nsem bebre nhyirasem agu no so na aka wo de enti ba bia hwe efri bia na ebia na sisi ade ama onyini nuru ba bia but onam agize okra poma onfie ni nuru ba bia onante kakra bia na wabre
esan say obi wo kra ontimi ntene ni mu ne sisi ni na chi kase ye call takwa ye papa ba ko the same thing also a driver ni wo twi taxi kakra kra no ano de hwe busua enso duru ba bi ma na chi kase ni ne sisi onam asabi no wakon ni mu duru ba bi kra car no jizo de maspe dawo 360 capsules edru ya ene dawo ointment edru no jise wunni mu edru no eno ana aboa na ni mu atene ono azisi your driver enti ebia wo hwe esisi a no to office na wo te no obi wo a wo te store obi beto ade agise ode aba na kire o kire se de na wo to na nipa na yi ama no ye ko Capsule the same thing enu aba na bie supermarket o se doctor Mrs. me bana metena sisi ya edin se me sori obi ba ha no to ade a me wa ba bi wo ha na me de a kire ofre radio so na odi adanse da wo do itmen ne to pae no ma me papa baby a wo hwe free bia na capsules na ma ne mema no we age oba a onyem na intimi no anasa oba a wo ma akoda no fo ana akoda a wo ni 13 years every 14 years you could be a ultimi nom na 360 capsules now the ointment na twitwi wo de do auto ointment ne capsules na inti na mention wo say baby a wo bekọ yeton aduro ni bia no to ointment ne capsules no enti wo do ointment ni twitwi se wo sisi afa twitwi na wanom capsules no no miensa no pa miensa nwumre na wa befre aboyaba so ya papa bi wo great friend sekede o so ya abefu abehu adwuma ono nso frɛ no oboy aba so adure hu pa o say there was a time of rabe ni bi no hu owo so owo gusro ya papa no mo ebi amatene se bi nkurase ya kye no woni etwa doka no papa ne se ofiri soro be ball from na bread wa brebi pa enti aduro no ye ya no obenya bi wo nkokɔ ono afre no say doctor we do no die yesre ma nsesa nsa no baby a wo hwe Sompa TV anase wo tie bia na busuafo da wo do ointment ne capsules no ye to challenge say so what to adru we anyway no wa use be semprensa na wo sisi no de etia netia anase wa use for na de etia netia either so obebe ye hospital ye number no go screen ase freying anase obekọ the nearest hospital because adru no obi beto baako onyusu nwie no anya no results obi wa ni sisi nti otena se ya ne sisi mu dwan ne se maku obi de wo no ne sisi echi wo no se panie bi ne de wo ne sisi echi ye konzema opa ne kan wo se doctor madam for de me ko wura ba bi ma sisi echi nyina se bi atete wo de adura hyehye and so still emfa mesrew eye kuro ena ba sisi ni mana amaman ena mo bi complaining sisi ade ba mo wo sisi ade bi efete wo memaye oba wo sisi ade se bi ha wo nyinsem ye oba bi wo ho a ofa afra okọ antinente ye ka kire ne se bia prakra ma ne mprabi because dia grow benya miscarriage Dawood herbal ointment ne capsules no me se Ghana baby eton no bia baby a wo hwe bia no enro ni e wo TV ne so to Dawood ointment ne capsules no for ointment ni twitwi na nom capsules no pompa abo empire a Dawood ointment bi yeso e be pai ade na ahono kaka na aye wo nsa wo de Dawood ointment yeso e be pai your number ni bi 0244 886437 0244 886437 Dawood Herbal Hospital ewe just krapa medical catcher say stroke odishia nya stroke a fanabra ejuso krapa obi asabi yede ne bae ontime ntena hwi che mumpu ene Dr. Dawood ne Dr. Kasim ahwe nua ba no ono aba review ono an nante ba ne ho ato no ebi amode modehie na ko hospitals bebre stroke no sabi amana no achia obi de ne stroke no ye partial otimi nante but onante ya ne nan no otwe ba akofom obi nso de no opese okasa otimi say na no opese okasa obi na no para ontimi nkasa science stroke no ya adwemu ya renti o de ne ba Dawood Eba hospital Dr. Dawood beboa ebi ana pressure moja broso ana sichiri ade to anamon na bra emema bebre na eno memadro because of pressure utie anasa wo hwe ya yese be matiase a wo be manwu daddy baby a waduru emfa ho se wumfie na akwa anim okonof okovota regional obi anya 90 years wawo one oba atena wo be ma se ye pressure se wo pressure no ekosoro a ena mo me masem kofom enti ye o guys ni bebre na wo hwe esisi a ye de studio la ye de number 2 dwesisi a no frɛ doctor mepe me maduru baby a wo hwe bia no se yade bi wo ho ena ama oba ma na fon ena ama no oyiri hie mu anase oba hie mu a wa ho sane anase se de ope no wunya mesra wo no memaduro sen
yade no be ma de wo hwehwe wo nsanka enti wo ba Dawood Eba hospital a wo frɛ say doctor me pedro e be ma me be ma ye kese me pedro a metimi ne me ho kani ahia mu a ye ka kire wo say bra esan say wo ba wo say ye run test ahodo bebree na wie de ma we natural we bibia mfrem natural herbs na ye de be ma na bibia e kama enti ba bia wo hwe bia to anamo na bra me nua ba ya wo ho na ye den ama wa Dr. Dawood say nyagidie na bra na wo ba bibia be ye kama ebia na ye fibroid ebia na ye kasa fibroid no akotwa scan ye say fibroid is ye your surgery usuru say ye be your surgery Dawood Eba hospital ye nye surgery by the traditional medicine be treat you okoye say the otu kosua famu no emu asi oba ye beboa oko hospital ya kan sem bebre oba bi okra sabi infection ama na wodi ni mu ahwane nti woni be mahia ma otimi nyensan ba de obehu an sa de na sei obi anyensan be 5 times ni nyina enyina oba Dawood Eba hospital osi dua ma yaresa ye wedwe so krapa old Metro FM building ni mu oba ye beboa infection gonorrhea syphilis chlamydia ha enipa ene ye kase obi wo kuntipai wanom ti yare nuru ono nko ani tipai adura ye kase aduru we de ye wo wanom ne ho ntono obi ku sisiade wanom nura nkrofo di ho adanse o sisiare ho ba ne ho ntono esan syphilis ana gonorrhea obi wa ye kase ni de no e de ahokeka na eja no syphilis mu ana no hene ene ye frɛ ne kekae no odwawie obeti ne ho saa wakɔ hospital na ye we ni e ma na duro ba still de etia netie syphilis betime di unya kwan bebre na so ebetime asi awo ho kwan ebetima ma bema eduru ba bi a wo nso obema no fon na efon enye ni nyina na beye wa wo nso ensan bi asise obema no so ana wo ba no so infection na nei no emoa no a aba ni pedua no obi wo haye de wo no obi wo nye se ono oba akohia mu ana bema akohia mu no nya syphilis no ana gonorrhea no enti ni nyina wo ba Dawood Eba hospital a ye wo ho bre wo ho adagye na ye de adura ka adura be ma mo na free moja anim mo na be wu afiri mu na waye free se be ya de open no se ya wo a obu nse kwan na bie se wo be ma no fon na efon na se dru ba bi a otimi posa ne be ma sa ye wo ladies ni bebre nei no wo menstrual cycle na sesa na wo ye ni da na edru onya ne mense se wo be su sa bra Dawood Eba hospital Dr. Dawood se dua ma yaresa ba bia wo hwe free bia no faka besi Kumasi usi Kumasi afra edweso ka Kumasi de edweso ka ba bia wo be gina bia wo de bisasa ma yekọ edweso wo de ofra edweso kai na ka kire mate na driver se mesi wo krapa Metro FM ye wo krapa go filling station Accra highway kwan no ho pe ye adwuma Jorda kosi memenda enti fa Dr. Dawood number no na friend ye kasa wo frɛ doctor wo na wo be kasa mo hwe TV no number na 0244 88 6437 0244 88 6437 and 0201 68 1717 ofra doctor eno obekasa kama Ohenia enkwe wo so yenye surgery ho Dr. Dawood bebo obemu wedru ahenia na yenye surgery odi eno ba bi edru no usuro onante kakra obu se obu okra wontimi nni mako ayeyi oba Dawood Eba hospital Dr. bebo menstrual typhoid fever ana stomach ulcer me se age ani yare nko ana yenhwe wani de ha wa oba ebedi life so kra bedru doctor ha obeka kire se mame yenhwe ni yare oha enti ebia na ode ani stomach ulcer na jawo abofono edru ba bia otumi so obofono no akoto sunsunro da bia me kama asem bi se until so behu history yade a ha o na nka mento to nro bi nonom obi o nim de ha no ote aduro bi anka no akoto no a woni nro a wonom ofie obi anom painkiller for so many years enfie bebre obeka obi dem no owode ani nrogum owo painkillers bebre the more no so a wonom painkiller no it may result into ulcer ena o stomach ulcer wo niam bebre a oba hospital na se okọ hospital ye be chiro oba Dawood Eba hospital a ulcer no say edru ba bi ama wo sote edru ba bi etimi ma obi anemia edru ba bi a obi wo ntimi na obi wa ne moja so timite acha 3 months bia ulcer na de ne kopie mo hospital bra Dawood Eba hospital yesi dua ma yaresa nya gidie na tu anamo bra adansi a yedi ewe yaso agye se wa oba na wo bete de ekoso
obi atene ka mu wate Dr. Dawood nka ose Dr. Matene nka o ye adwuma pa oba Dawood eba hospital a bibia be ye fine okodwa aboso enua be makofu wa boutique ose adwuma na na ye no wate ye nka nyame nhira akofu wa yo e wodwa aboso nti baabi a mo hwe efiri bia no doctor say agye ne yare to anamona bra ye ointment ne capsules no nso Ghana baabia Cape Coast Western baabia Techimai Kranza baabia okohwa wenya biato number ni be 0244 886437 0244 886437 0244 886437 Dawood Herbal Center. What's it, dear my Arisa? My lady. Emia. Yamin Shaw. Sabri November near Bay. Enough of Akoba say, or your penny wa him fear him penny for. Aha, Benabash Shamranasa. My lady, that's Yako Jabuso. Nabuni. Matana bono matana open doma yeah doma hinkru edu baby are asana akwisi o techimai aha said that what even ka o so that say Martin that's it amen nyame shra okay ebusan for Dawood no me watch you na ya grace ka o se serenity pa na de gia ya ready a come hospital ho de okọ ho ai so ho to o say ho ye serene ankasa na ese o jare sanu be ban 10 said you saw my hospital Dr. Dawood sorry kwai na say ajima konya boss case number 2 Safura Abdullah na de ba ankremu juma wani kwajo Gideon complainant Techimai respondent Alex Donko ono na sabri omo boni kuredui kwa oda yiko Safura te say yadumo manu Sompa choba isho iso e Bible Quran be focus ya kasa precognition odu apede mami ada untichi me too what na fe wo siri any asem ye be uti anyina asem aye kasa na wo siri onti aga wo siri men faba wo kwa hia sori assemblies e ma yeso rade yeso ma mewurade rade aya kasa de peja koso kadi mechi eye me rahina tu eye me Safura Safura mikra Bible mikata Bible sa sama mekai min chantro eye no kore onyame boame Oda onse utwi no emu na ho eti biwa no Safura sembe na aba men mokunu no woni nje uko awade ni je okay na be man ye adwuma omukana se form adwuma mattress adwuma ye company aha na wo ye Ghana ni am ye ba san you na ye wunklo amenu na ye wunklo amenu no di abaha odi abatachima say on person klo an ye French school person ba English yes. Okay na ya watachima onusu baha okoye no sister wan samba biom anu nkula na wie se obija woni nkula no wa nkula no ye ba ha se no nkula no kora sa te keji ada wo kwa konya accident akowu ana to enu no ye ni woni uku woni je oye Ghana ni on ye finalist don kon oye fantini en was 1% the man be sua French kasa to the mo ba Ghana na nkwa na be ko English school yes mo be try teach ma bro no be so yet na bank na se omo kan se abrojosu yi abey achewo
Iya ben acha iya no iya ben. 2005 no. Because me I wanna meet it. That 2005 also me na me wabro so baby a commercial bank no. Na fie ye mo a. Baby a omude commercial bank no. Fie ye mo na. Okay. Fie ye mo na wote. Me so baby a commercial bank no no ko bayre josu a sa fie no wo firi ho a fie ba kom tonton robbers e wa anim de atoaso e ho na meti makura mo se meni wo hwe me no nim se wonim to abetena de dada na still a wonti twi no twi de ana adwene ne nye eti da ma ne se wo kwa ba sa tam ne nkola ne ketwa ne wo sen ketwa ne wo keji sisi o SS sisi aketwa no kra o SS wo kwa ba ne no ano no wo ye de adwuma o ya o company e wo ho na no okoye no ofre wo okoye no ofre echire ne ye friend no wonfa enko biem echire ne ye nim se wa dum no phone a wa change number ye ntimi nhu no enko biem esirene na wonim na busuafo wonye woni ni waje mani pay titi wo ble bubu nya sam ketu o eti plan ni ti ese wo hwehwe no nkula no hwehwe no omo papa aw yo wo ha se no ba ko na frame premium na se wo wa wale foforo mo ware ya na nyanduru wan yakula na de no ntene ka de na wo wale se wo chena wo ba be ka sen so chena wo sole na wuku na ba obende na mo ho no na nya ware na no pokoro ko na ache o pe bi edi na ade no bu 10 years etu pe ka credit da bi savura na som ne nyede ukuni na kanu krai what na say why adie why adie brai na what ase tini pabetimi ebu nuagu na sumsa Mr. Donko na busuafo firi kro be so o ka kire mo mene o de ba ko number na ama no de ne de ne chi o mo frɛ na ata Donko o di bra ya chi ni nua ne sisters bi so frɛ o ma frɛ che e buru 10 years obi an frɛ ye bi mu na according to this is busuafo no omo tene nkan na first ne ba ko de no me frɛ ne sɛ ata Donko no o afrɛ ye tan de no me mentitwi papa sa nkola no otumi frɛ nkola ya no wunu nkola na yes no wunu nkola na di nkomo na asam de ne de me aba ha ne me mo ko asore ne nkola omuye nkola menu mema menu ba kuna wie SS na sister otoa osi obekọ university we no be sa wie bim na ya menu me so wane ma pia wata no we no ton wo aro shon nkola menu we wa bre na mint na university me shon nkola menu we mintimi enti ba bia papa no obia no o meboa wo yes o meboa ankra no nyina ye mema mema why adie mo fanto so ye wula les Donko yes rew sa wotiase yes na wo ya wo ma na hwehwe wo ye psrew papa adawroma twoni be nkrai university abem SS oba sima enemre pure water da ben no obesoa yes rew wa se wona busuafo so hwe ya ofri infanti krobeso sisa woni IBJ fra talk show ba ko bla wai na sister na tiatu hey nice mayo
baby or secondary school casino. Cape Coast I want no free na safura blay wadu ko ni krom ya nyina ne ya woni je ne ya free ni jara betna me family nyina wo mo buy no wadu ko ni krom David wonem from so ye mfom so safura woni wo ba ma wo mienu onkohwe ni krom kaye ye nke wo bekọ ho ote ase wo behu wawu a wo behu avj talk show mo man aba kwa jijare mu miemi afunsu Mr. Alex Donko yesra wo yesu ye fom adwuma o manage show obi afre so omahunu am say ide yeah bro oba pakasa emayete for ne ahwefo na akwaba eba Qualitac Dental Clinic Qualitac de be ase de me ba me kan si apra emwa one ko chusi Qualitac o kumase patase ka twa man agyeman building no so honum na bon Qualitac Dental ye ne the dish restaurant and a share wall e o kumase afi so ko wasa kropon so a wasa kropon government hospital road no adjacent magistrate court no honum na bon Qualitac Dental Clinic afi so din kono fifon so yenja mu de kono fin so Qualitac e wo honum ne kono fe NIB road ne so udru okeke ne motor shop na udru ha honsu bon Qualitac Dental e wo honum awie tray number YouTube baby na friend na oni enjoche nkombo friend it was 0538250078 and that's 0545906888 Qualitac me sha ase no nam the dental replacements na sha ase abusun awie mbasa me ka che o say so sin atu a ye betima sia ma bebre na nim say so si tu a ye ntimi nsi ebi asabi accident bi na onyaye anase wo ahu de ye o sene na ekeka na enu atu free honoma anase wakotu osipen a eno so de ba Qualitac aso ya etimi si o sene ma de ma o se de nyame de ma o no sa pepepe na ye de ama o ese no so egum bebre e odi ejiji ne de enyiyi e odade de odi dade hyem etu ba de wa ho odin betimi no na Qualitac e be ya ma o de ye ama o no nso no ebi aye papa ebia ye sima wasa wo wanka nche obi se wasi usi a obi ehun se wasi usi nti usi se wo ododom se wo nsi anim brana besi no kwasem ade e won won se usi no tu na se wansi a e ma ahode na aka wo se no echego usi na aka ne so nti mre ko na nim no wo so usi na aka no so e ma ahode na ahode nkofom nti yesra se usi atu na se wo tie mi na se wo hwa mi a intina fie la Qualitac Dental Clinic na doctor insima ye de yesi ama ama na yesi de nyame de ma on pepepe amfunso bi anim afei so meto aso na my dental cavity abusia kaka ya de yeye kaka sensen kaka ebetima se wo se kaka wo so a intina fie emfa concussions bi mu kaka ba om so a obi kwati ni patrol ejina ni sim bo no de nro bi ejia ni sim no eno no at the long run mo so to no ma na o gam no pro ebetima ma o gam no apro de ebeja wo chire no nya de kra afei so kaka so etimi ya nkra nso ebia oba otwe ne sales me se ya me ya anasa o da otim so se na ya o ya ana o twu se otim so se ba ako aye white pa na o se ba ako aye very yellow a mstro ntina fie ba Qualitac Dental Clinic kaka betima ya no bo na ne fono na ahwo no enam kaka na aye no so no kaka ya ade ye pa it is all na hu se tokuro abeda wusimo a ntina fie emfa drone hyehyem ba Qualitac aso ye na doctor enhwema ye aso ye de oba doctor medical child scan ahye se wo se na kaka no so no stage be na akodru o so otuma wo obetu ama wo o so ofele wo se ne so ma wa obefele ama wo kama pa
for how be amba it's a mesro so kaka won so a ment na fie afei so obi wo no ma ne sono kala na e wona num na nya ne fe obi wo an se na ye very yellow and I very brown and so ba quality akaso ya ye teeth whitening at the mouth o se no ye ne fita the mouth ye ne say nwura at the mouth obi wo no mo say teeth whitening no o ya onya nsusu anso obi wo so there be obi wo no ma o very sensitive teeth into obi wo di anka akra na odi abroba mo sana ne se no na aka no eno na friend say wo sensitive teeth into ba ye di kan show ni ma bi o so wo ye ansa na wo ye whitening no into so on se no femfem o na say wo sensitive teeth a mensuro ba quality aka ebetima ya amaw na ayefe interview tray number 2 baby na friend na onu entwetwe nkomo friend 0538 250078 and 0545 906888 qualitac o kumase your patase in the dish restaurant and a share wall na so do movie house one qualitac dental clinic e wo honum afei so do wasakro pon so government hospital road no so adjacent magistrate court no hon so be one qualitac dental clinic e wo honum afei so do nko so ye NIB road no so udu okeke ni motor shop ho a na obisa akrakra obeche qualitac dental clinic afei so obi wo honum a na ne se no sabi atwetwe mpena ne se no anhihye yie ne se no space no say a we are tracking ane obo also bi mo se ne se na ise stable grass no kiss me quick ito obo na ne se no so sa na aye anhihye yie ne se no once space na edem no doso obi o kana no tum kwa na ne se bia pie me so wo sa ha wi a kwa wakoma to yem na bra qualitac dental clinic qualitac e braces honum had be correct wo se no amaw de ahihye yie no e be mana hihye yie the space won bebre no so no e be correct no say be ya space na wo mu no e be ma wo se ni na abebo ano na ye fefefe afa qualitac ye she gold e wo ye ho e bo wo gold be so de hye ni so ana so pese ye na de si ne se no so a qualitac nso ye bi wo honum intebusua how bia e how anade bia how e fa wo se ana so onum de headquarters and a baby or so ba qualitac dental clinic qualitac de oba doctor won wa botre e bisawo e di kan ya consultation e ready ade e da we aso ye ne say wo ba ye hono ma di kan twa scan answer because obi a wo betu se wo se ne ye na person obetu be so ye extraction e ne kan twa scan answer ne etu a e bia na wo se na ye betu no esentine bi so enti bi ye tu obo wo se me ko tu mi se no ajam tipaye ebi a doctor no wantwa scan na hu ansa na otu enti se wo de oba na se wo se no se sentine bi so a ye hu kwan e befa so a ye betu a wunya hu sunsuan so bia enti abusua awie yi bra qualitac aso ye na wo ha obi e ha wo e fa wo se de e qualitac me de number no betwa to obiem na ma frɛ na mo ne atwetwe nkomo mo frɛ 0538 250078 and 0545 906888 qualitac yo kumase yo patase and the dish restaurant and a share wall oba wasa kropon so a qualitac yo adjacent magistrate court no government hospital road and so e honum na bon qualitac dental afenso so de kom na fenso yo NIB road and so udoko ke motor shop ho a bon qualitac dental clinic e honum te wi qualitac atena se e twemo le dase Yes, qualitac this week the meba be here ani mo ma be twinese me ya white me wi no me share dan ko ye maintenance be here na ma tie busu ama me okay e dase me nyina de na ko safura be transe na papa no wo anko we ni krom uni ni huni pa bia nso a wo ne wo ne contact first no o de no nua number na mama no ne nua number no wo mo na wo mfrɛ no enche no phone na ayera wo de no my store number is go phone no so man safura nso asa wo de ne medi agro be ma na wonim ni krom be ni nua number de ma nso no so ayera
a betra ka theater concert kwala krazo ene teacher abro eti me na me sole nko mosi project ni je nko hwebe man Oni ne je bi mu. Akra o. but bra wo wakra de wo yiri ya ye afum so bebre wom woni be ma wo mienu wan ko hwe ni kurom kaye no waye wo ho ade de abusua be ye nye wo ho ade mpratwe na na wo mienu wo a wan ko hwe ni kurom wo a be ma no nua namba wo se mayira no Ya ba ase na enche ya bia no onu alcohol no onu ansamba bia mu ka ogusu ba na ka ya alcohol ti se de nya de a wo ni je ho biem wa betina Ghana Akra na ne me agya ye frew na Ghana me pacha wo yesi emisie mfiri ba bi kwa woni bra no mo ntam na te sen o kono na bibia ye fine no sister na woni ntam bibia nsi kama na fedie ne beba so de nkrankitingiti se be jaw no be kona almost 20 years o nkola o mani bi o baby no ndi ya me na che so o yire no be fa wi na se jaw asem no ni mu kra che sister no toto papa so chechem kire na mama ye brefe eja sister safura tina na ukuntina se na o de wo tira no me de efe hu nkom bla bla be chiri kwanu tum afi na be pon bia ton wo kasa da me pa chaw chire mu kakra Okay, the attorney say na wona ne wo ne je ho no na omo fa omo ho no ho no na mo wo nkwala mienu e wo ni je ho na papa ne say won pese nkwala ne be ku school e wo ho no nti wo ba ba je dan wo tachiman sa ta no so na maami so ne papa so wo tachiman ho okay nti wo ma papa ne pe dan ma wo mu no mo ye de wo tu bai ti eno no betre bradusu nti wo mbetena ho no papa ne san ko ni je esa ne ba bium nti o kosa ba bium de obetwam kwa akra wansa na mfira akra na ba bium e be pemene na cheso wo ne yere na no wo yere e wo nkra ho sa ne ti ene ne ma sa ya sew ne ni kiremu eti why wo dwane oh be bibia betini asi sa ebia yale aba ebia wowu aba na yenni busini bia no ti eja les yesrew enkra ne hwehwew ada ya nkra ne ha wo maame ne so mpese mu papa na penyine ne kire say o ye school abaka kwahwe ne papa ewe nti ewo akra ho no baby owo onim baby owo nso ja ho so abaka kwahwe no ena wiasoma ye won so no enipa bia ba asasi so so hu obusia sa wuwo ho ebetima abasa mi ni ho anasa ma mi ni ho sata na nkora na abo sesa wo mu enya abusia wo mu firi mu bi enu kora ntina ma ye ni abre no yo Mr. Champo brema so mami medase so mami empre bebre ya na wuta ekase edrum pempenso bi na neme bi ekoye na eda ema na ya de ni ye jane ma ejeje mu sabi mami ya afense wote wono mu basal for de ebi wo Ghana ebi wo Togo na sabi o wako hye obi wo akwantu ena woni no atwempra ena ma wo mienu be me ya kan konsem a kire se on pese ne ma be ka Niger ena odo ma ba Ghana odo ba Ghana so wo wabusua mu ena oba ye e wo tachima ena oba ha dan e de ma wo ena wo betra ha sei entin ka oba we sen kana sedie ni se be ma no ekoye no about 20 years nie na ze se enko obai wonu so etimi akwahwe be ma na chi because nakwa ne ye KG4 enkoda and 20 good years afa na wo pem be me entin ko obai na okoye no esen ka so faka ekoni je hono mo wonten nka no na wo kokko hwe no ni nte ya mi ka se soft mama ewiase ne wo bi pe na wo ka emre bia ye bi be se ewie mo ye mi kru yira 5 years na mi hunu soft mama mi faka e wo ko hwe no mi hunu me na me ka cha me no wedi nkomo 5 good years debi
Debbie. Na Frida, menyum Frida. 3 months na menyum Frida. Na me am sorry, me nya hintimi na me am sorry ye. Na me call baby so for me tena ho. No me ade me yi me card. Na wo mo call every course e kura bi ase. Go for me kura me make tell no experience. Enti be ma no e call ye say wo trance. E say wo sorry. Na wo go hwehwe no. What trance 20 years nie. Bema no me see ni pieces of my obi ayo odo ne man no bo send man ba Ghana. Bema no wonte ase. Yenya se ebi ono baby wo baby wo. Ono baby wo no mo kura mpo a sabi wo so wono wo ma odo no ma. What I say, enti no oba ne fon so ya wono waye de bia ya me ma se me pe atwetwero. Telephone na ma de wo de begu phone so better say o tro to baby. Yes kura na wo nsan beka. So one ma ademu sa no ho enti maame no why from so and I said when you come in so aware no enti adwena to ye ene me ko fine owere so ya ade enkonkora no waboa ameyahwe no tinya me sene se ne wa ye aduro no onto aso da chi bia no beba no beba wo mma we enkoa no eye ono so ne ma we wo hu papa on tia so maame papa no ne oye ni chese odo ne ma no enti wonya wo musa ediba wode enkoa no ware enti oba hu enti no obato ne ma atwere dabi BBS na sebi o enka ma me we se nso no abranya wo mo ban no esen ko force be ma se fam ko kire wabusuafo ana se mayen ko ukrom ni nyina emaye nya ade de ne sete won no ano no kotodwe ni ade ni je mo wi bia bre asete papa wo mo kese wadi de ni tim end akwa yo ti hwe se ne ko da ho my pen mu se what you say enti enfonso nya ba ne mo mpaye so ati ase a ya fidi ayi de ne be bia obi beti aka kire na mmom de bi ka tem se onti ase enu nti ne ya kan se wonya abote no mo mpa so fa me na wo kan e maybe akwaware ana se nye asetampa ye mo mpa yo ya da ne ya da we be pa fe ya woti we segedem oni re be fi bia na me won after 20 years na fe de wo be pe ya kira kwan aye too late enti wo mun sipi ne mo mpa ye we bi anso ne obeda so da ye ne bia nyame kire ne ba mi dia no me da so da ne nsa be kire me se me go si oba bi so I'm going to see oba bi so because idea na cha say ye gi me town ansa so jafo ebe mu a me hu mi kunu enti ma me bompa ye nyanko bro timi ye bibia wate awade enough kra de se na empra enti so ma me anu ano no wo mo nyama enti o mo sinkete no mo hwankola ano ya me de ban so be yi me das ko just farmer for na free ye de ani kire ho o say e kona se ope pro code wa yenko gibi enye ko jack for dia ento we ebia kokko twenu a se etipaye ebedwane ni nyina beko na wo ko jack charcoal toothpaste ebe ma osia ye kama pai se fita regular fluoride kokko gibi na wo dia awusu anum nso ma force amma hwa ehwa awusu anum e bi etono ne ma bia obenya bi ato 0531 069 945 0531 070 020 edusana ose madansi nie ko kwato apeti uni fu ani kire ho epoma auto kono ko gibi ohuna mane ni nyina be ko ebedwane na de diabetes no nyina ebe ma ebedwane na what the want to appeals na de atwitwi 0500 110 115 bipini toma plus o se dru papa we o satan phone abrampa kokko gibi se wo sa no se si wachi e hene fa bowura baby etone dru ni nyina bedwan 0501 337 810 Diamond Scientific Research and Alternative Medicine yen ye di do na ka ba mixture e di abadwa maso o se we ye me vitality e be ma be ma gira ne na so say prim be ma ho be den be ma be den se dua watumi di awoso ne yire adai me pa chaw bo modin eboa ma ntin etwetwe kama na obema mu ayeten ebema ho ayeten ba bi eto na duro se mema nyina obia nya bi na wanonom be mu aginam 0246727677 midima fosa wani amawa Dr. Time Daso obetwa brato yade so yade bia ebedwane ye wobu akwa so omo yade din a onsa 0500 727 215 echanfo bana o se haban kasa otina bebuo ye fie ni chirem ukotodwe
yenko onti ahaban to so ni nyina da obe chichira manako obe saw yade obe free ho ekro kankan bi etu eye funwi manako 0244988004 Tabita clinic eya sabia sonko odi abrofuduro eni abibiduro enti mayade no ebeko wonsaye titiri ebe free ho akọ ojonson tentem yemfe ani nchire mu no mo hwew home therapy oba be hwew oye diet care ni nyina da obeye ye 100 Cindy Junction 0260196219 na abram problem my lady yewuram na yegusu chief my lady mami wa yemfonso pa wo ensem da ho nom sa na won titwi ntina ze mfa na ho no se ni kundi na chine koda mami no wa yemfonso ewumu se mukoshi akwantum ana mu nyina ma Ghana fo ba mu beduru ade na so di kan ye ne se ubehu na busuafo enu de mfa ho se wonye wo ade se waye osu wonye ye na wo se udi kan hu eye na busua anase utimi ne wo mu communicate na nkra no hunu se me papa ni ye ni se on se akwaye mpra twenti wanhu na kira kwa bi nkra de pressure ya besi so tie no momo de one tribe akokra kura na one lady papa yi ye bebo na baso ye bebo na baso nyame hira no papa enye mema nyina obenya daje kura oni wachi una akwa awade akwa wo mande nko no fa ho bai bani nyina mu so wo hwe nkra nso ede yi wo senya daje se dabi eye de ne nkra na ne papa abusuanfo se papa na wukura ne papa abusuan ho nti ye nko hwe wo mu se de be ya sunjua papa nyame hira wate de wine nyame hira maladi yenka bibi nkire eye ye papa ya hwe ni o se ni din de se kura Mr. Alex Donko maladi se wo tie se osu awu wo abusua na abusua ho eden ya abusua ni bi wa kire Mr. Ata Donko Mr. Ata Donko eye mfimfi mantemu ne asimu free Cape Coast ye besre kuku a ofa ebetima yesa kuku abetima no ofa mpa so ho enti ye besre se ya ye kasei se oh mami wow so teach sister uzu ben komo uti zu bon komo sa adaya mami ye kama be Mr. Donko ne na busu mo bia so awu no tiase o malady ye tunkra mo fa photo no to so na agya obi obehunu bia no onka nje se ne ma na hwehwe no malady asema da wenkra bedru baabi no sensie de ye aye bola so gya na ha ase o ebedru baabi nkra metima sore maami so no amaye papa ye hu no uyi wanu baabi a nanyi ejeze nkra no busa papa no ase sensie ankakra no bedru baabi na be pressure enti Mr. Donko baabi a wo bia ye besre enya ware sem ne yeka eye wo manwo asem ye besre nkra ne hwewe wo manyi nyini se ba ku beko university ba ku ko secondary school se maami kura ti wa bono mode ahwe wo kura se den a enkola ne hie papa ye besre baabi a wo bia abusuafo zu etie yen so mu ti amonto wo nkra se omunua no baabi okofa ne je ne no wo ye no mienu no se nkra ne hie papa nkra ne hwe nkra se mu asan ye den ememu wa mienu bakwa ebeko university bako so ewo secondary school ye brain na daso papa wana woni monyamfo dodo tie besra busua so wo tie asenko adia enkra ne hwe no anasi wawusu awuntikafo ho ye besra se munua bi eko ne je ekoye form adwuma factory no ye mattress se wafiri wa besra twam akonkran mu freye ni amkire ba bia nkra sa pepepepe so ho so awuo mama ye hunu na nkra ne mu mama ne na nkra na komanto mu yam ebise maladi mesi sesie na abehu ne se emu omre ebeduru ba bi maami wo obedwane agya nkra ne kra o memma ne pressure bi ma maladi pressure wo ne se o no be kan to se ene o na ama ye papa dwane sa de bebrasi ama mahu bi enti nye agudie na maami ya betena odi di ye besre Mr. Alex Donko baby a wo bia so ti ye nkanko ade a se wo mamienu nkra wo ne eye nua basa ni safura basare ukohia ne je no nso ye tire wo ne je ana wo so wo ye adwuma wo factory mu ye fom mu kohia na mo hihye wo nkra mienu bibi nti wo so do mo baga na mo ma besua kwasi broni kasa ana aba ya watwam akotran kran ye besrew bra beje wo mana ehwe wo mo na sutro mienu de maledi emani ahan ye papa wa be fa ne eda so nso ne be wo edi esa na so ba ubi aka ho
Edi my lady, yen na ja yen fa number no ene da so no mo mfrɛ na mo nche na ne atwa no so bia no omfrɛ die wo mu bia no na se na busua so kura so tia omo mo ayo sa akwa no so na nipa nyira my lady na sa picture be se fula no wa wa na o se ketwa na ne da na so baby anu ye tire no ne je ho I heard the mobile life or papa. And I know many IBJ free baby banny do bantama. A day be actual home. A diner beauty hospital. Oh, bantama. Bantro to Mr. Titi, I'm saying saloon. Now, what? Diner beauty hospital. Hey, paint for your home. And Mary in Castle. And yes, says, beauty hospital. And then was so. And then there was so. Yawa da ne better to mas emre ye ninka so ye Dana BC hospital abije ku twa foto abije ko abije no photo ka do ya de o onu mi enu tiwezi anu o twa o abije obeti ma twa o abra wo abushafo am wotakwa abije da be ne yakotakwa no 23rd June ye batakwa ye bebie Sompa takwa enti ye ba takwa ti adishia mo takwa nyina mo twen ye de Sompa Nkomo batakwa 23rd June na ye gire mu gidigidi kra course gusu ba enti ye bon pai say be so ne ye bre ya tene ho popoe course ni bi gusu e be ba kakra kra ti mo amo hwa mudi mani adi akire mo moaye charistic awe boko pa my lady yankwe me pacho medase ewo akonya kese a wode amame na mede enchia sonko enchia pesie sufri aso ema ahwefo ene atiefo nyina sede da ebe meba ha ye nupa ewodwa so a ye fe no Zahara Mixture Zahara G capsules amudi ene Zahara okay Zahara G capsules Zahara man capsules ana hindi haba mixture memedru se nro ho nkomo ene ho adanse ane de besom awie no do fo nkomo ye de yadru aye fe no Zahara Mixture ene Zahara G capsules ene di kan won nkomo twetwem se adro we aye dro ba ene bema ana enom se oyo ba sima na wo ho na infections adokoro oba bi wo ho a infection bi te se gonorrhea syphilis anase chlamydia ene na betena etimi ma ensansan bi egugu na himfie ho a ho nya ni kakra oba bi so wo ho a etimi ma odonso ya pa odonso a na obre na ohuna mane se oyo ba na wote ho na sa infections we ene wa betena no wako ohun sisan ye bia wo ma oba o last stop na ba pe Zahara Mixture ene Zahara G capsules akira kwan oba bi so ho a 5 years ni omu ne nsada 2 years ni onya ne menses oyo oba na wote sa na 5 years ni untimi embu nsa oba adura ebeboa ebustu o menstrual flow no amana baye ene Zahara Mixture ene Zahara G capsule sa oya bema so na wo ho no wako wura tokoroboni mu bema bi wo ha wafa innam yare bi tse gunu ana syphilis ana chlamydia amane bema no mese esotia na etie ne bema no fon na efon ne bema no hia na ehi ne bema no impempi no bo se ne bema no hu nyina aye ekuro bo se de bia ohuna mane bema bi wo ha eba ne sa impempi no ojonso na obre na ochem ansa na jonso no etimaba ho a bo se jonso so eka ne ntentem ubonsa insufita pa na efine bema eba uye bema na wote sa bema misrawo yade we mentena ho bema adura ebeboawo ene Zahara Mixture ene Zahara G capsules sa dro we ayadro won so odofo nubra ahodo ane yaka bom ane yade aye so odofo wo ho na wo bacteria infections odofo bi wo ho a ono nko de bia wadwale awie no na yese de bibi ene nam na ho no na yese de ne ho akeka na nketenkete odofo wote sa ko ba bia to odro bia wo de o se wo pe Zahara Mixture ene Zahara G capsules so odofo wo ho na wo weak immune system de bia onkwa wa ye mere wa ye no phone yare nketenkete ana eha wadwen walking distance akra bia obi ekwa onte brententam no wo se onkwa wo ye bibi kakra bia na ote so wonkwa wabọ 2 years ni oda hombo wa 5 years ni oda hombo wa
won kwa so unya infections a edura obi afa infections ne be kwa emma biem no wo say infections no ekọ na ba odafo wo sa edura ebeboa wo ebe boost immune system no amu opomoden na akonanim ene Zahara mixture ene Zahara G capsules so odafo wo ho na ulcer so ene wa betena na etete wa wako a ohun sesanye bia wo no odafo mese me no to nchia ko ba bia to aduro bia wo de uduru ho a wo se wo pe Zahara mixture ene Zahara G capsules na nuni edura ebeboa wo ulcer bia etete wo eha wadwen no eduro no ebeyi ni nyina e de afiri ho odafo giye na mesi ebia no wato eduro no na unti bibi ase anasa ohia chechire mu bi 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 0248 56 9335 adofo number no so the screen so inti mu amu TV no de fa bibia onti asie bia no ofre ya ye benya adagye ne akyekyere mu na adofo nkomo na duru ya duru ye fe no hindi heba mixture na ne adofo upe malaria mixture tatahwe ene sa duru no adofo bi wo ho a ono nko ande bia nanum aye nwonwono otimi endidi odi aduane to nanum a odi a enko ubosa amade bia na nanum atwefia de bia so na aposo nya aposo nyina aye ne ya nipadua no aye hyehye odafo wotesa adura ebeboa me say wo start no maduro na start aye adwuma malaria fever bia ahye so ama wa aposo nyina aye wo ya no hindi haba mixture enu ni adura odafo ebeyi ni nyina ade afiri ho na me say o typhoid fever na wako no o typhoid fever na aye kranko etewo so no wako unya yaresan odafo me say for hindi haba mixture aye waduru sugar level na etete wo no ko ba bia to oduro Ghana ha udi uduru ho a wo se wo pe hindi heba mixture na nu ni adura ebeboa na odofo bi wo ho a adwuma oye na eden ogina enkyenten eche oye adwuma wo eja ho enti eba ne sa de bia bo se na pom den e wo fom odofo adura ebeboa adura me se ebesiesie ni padua no ama ni padua no anya hoden eni hindi heba mixture ko drugstore pharmacy shop herbal shop bi e ben wo udi oduru ho wo pe hindi heba mixture na de bia meka odofo ment na ho emma yare no emma wo nyamobo enka wo nhyedem ansa no woto anamo ape hindi heba mixture ekira kwan enu ne adura odofo wo start no maduro na ubom se yare bia ehawo yare bia esie ewo nipaduam no aduro no ebeyi ni nyina e de afiri ho na odofo enkomada duru ya dura ye fe no Zahara man capsules sa duro mi duru so abema se na uye bema na utena ho na enumre utama excuses ta osi etwa wachi ma denti na make sa efiri se ya ye duro sonko a se uye bema na wo weak erection de bia onko ade bia complaini se bio eham na adwo se uye bema na utesa mesrawo fa Zahara man capsules aye waduro enu ni adura ebeboa se uye bema so pa na sisi yale ene obetena sisi yale age waboso a entimi ema oni mention bema ko ba bia to oduro bia odi oduru ho a wo se wo pe Zahara man capsules na onu maduro na wanka se aduro no be femfem no obo se oba ne da ho obo se ohu se bibi koso o mema sam no obo se bibia ebe sesa ti se na wo ye bema no wa ye mere pa bema aduro na ne Zahara man capsules na bema de ma ye aduro edam sonko ne se enye memaduro na ne ma frafra unuma na body temperature ekosoro na aduro ye aduro eye natural herbs ti say na wo yo pem maduro bema ebeboa wo o mema sam na waye mere na bema aduro na ne Zahara man capsules sa wo ye bema so pa na onkomo no aye mere bema fa Zahara man capsules aye waduro ko drugstore pharmacy shop ba bia to waduro Ghana ha wo de oduru ho a wo se wo pe Zahara man capsules na bema uto aduro na obenom no anopa 2 enumere 2 udi abobbo no 22 mame na obo se mere ye bia waye aduro no ebe start aba wura wntrim no bo se aduro no start ye adwuma mere ye bia twetwewo eba onsamra ne se udi ye 30 seconds wo area wote ye fra 1 minute bema no Zahara man capsules no ebe yi ni nyina e de afiri ho odofo saje na mesi biem 0246 34 83 34 0246
34 83 34 0248 56 93 35 0248 56 93 35 Other for me, the man no bury no. De bia meka. Aya na me ma yare no enhya wo so e ma wo nya mobo because ene asetere mu oden. Other for ye dura ye de abedwa so a ye fe no Zahara Mixture. Ene Zahara G capsules other for to a wo di Zahara Mixture no. Ana be mene Zahara G capsules na. Ebo odophobia e boost immune system. Asa to infection bi ase. Ene ye dura ye fe no Zahara Man capsules a. Ebo bema bi a twetwe no. Ebo ne nsamra ne se 1 minute bema. Ene ye dura ye fe no Hindi Herbal Mixture. Ebo odophobia malaria fever ene na betena. Odofo ye nupei ya to pete Ghana ha. Ba bia to aduro bia se eye pharmacy shop, herbal shop, licensed chemical shop bia ben. No odofo me shop bo se uto aduro no bia obeya danse no waka se characteristic aduro no eye papa me da se my lady. Yes, so yeah, say London, are you ready? And Oheneni fan club and Destiny ladies, both parties in the so third August. Yeah, best mumu den. Mike ni Becky, Ejinemu, Osemo Wafadi ni fita. Akoda bi anka ho. DJ Wele, ube jinemu so amanyeme nyina aye kama last year. Semo amuhu. Die ekoso afie so bekoso. Ebusiafo office aba. Office aba. Eme nyina downfo. Office yes ni pedria. A ovarian cyst, hormonal imbalance, menstrual cramps, low libido. Doctors say when ya a ovarian cyst, bibia I dindindi wa udi ni ma a off cyst, me pacho upe bia we a brand new affair naba uba Sompa ye premises ha say ya osu ujiche Ura Kwame Julius ubenya bi kama e woni ho na wonso wanom na wo hawo nyina etu atwa me pacho Kwame Julius o ba bi a wo de frɛ no 0248 377 629 0248 377 629 o Bono East Bono afo any baby ana o pe of sister dra Abrefa chemicals one Abrefi Children and Women's Hospital no in the Dianushe Techima Sunyani Road Abrefa Chemicals friend 0558 636 242 0558 36 0558 636 242 nakwaji offices na so no da me pa cho transfer me na Matthias mbia pese me bisa ka yes so si betimi ahwe ababa ana mai wo ya abadru yo ya da se abusuafo Sompa Nkomo get results ye papa ise obehwe rahina tu amai nti abusuafo no monkeka mo homra na ye fa de nyina ye mfa nipa kwa na ye hu hihye ye wo na ye mfa ne ma no na wo nyame mfa ne so nyine mai pa cho abishop Osim Primprawa de fee, the other two comb, the other two nsa. Who profile see the crab in your to a last time room addition market 0598585219 IBJ, Befa course no mammy why. I do chimwana or see a bit try teams. Fear an inch of Danny. Oh, no, ya didn't a big jammy. Tonic, a bem wash share. Mancapu, Bema be Gina 0599415191. Na fe Leicester Ghana amwase o say eno de 24-hour protection yen ko jibi ma ye ma ye ka say yes ketia baby o ko jibi freyen eso ne mem 5013903337 me pa cho IBJ be fa ko so ma ye ni o to abra pastor be fa ma ye why abusan 0551 931931 0548 931 931 na adam pesa moko e kwanda ho see I produce we on mo bekasa na I omunche 055 055 931 920 0548 931 931
Yenko yen. Eyasamu. Namitias. Zero 5519319310548931931. Affair ututu fonso eshishi. Abede ko ba obepeke. There. Hello. 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 Hello, Mpacho ba pa udini baby akase free. Hello. Abrampa katina ujina soje die. Hello. Hello. Pacho udini yentie. Pacho udini afternoon. Afternoon. Pacho akomutisha. Radiadom. Pacho kama zaida nikasafia agana kwambia wasikia. You man vida yentie. Pacho menti omu program ni opa. Na sister la ya friend Rahina Tunu. Na samia memobo. Pacho meshosa nkamo baba mpaya manu ba me first akwenya we show. Na me de made show bi atu wani. Na hu program ni IFA. Women of Sanka me dem muji. Nti me pacho. Me number ni nti na wo de maka ugu. Yo, yeah, that's what bad on. One. Hello. Hello. Emission 4. ABC. Why? Market. You go from Jiname no, you different type of Jiname. Betobi, a pony ya for Yatete so. Yes, our uncles come and be what Abyss Plaza. Femi che papa be a dummy comb. Share. Beshibi. Femi bango papa be a dummy share. Yatete near man is to be beer or Abyss shop. Bibia wo abishop betobi cotton betobi kwache eya fufu la fo yatesu bla Adesia Market Abyss Plaza. Bye bye. Adi. Oi. Honey, I never surprise you. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Who's a daw complaining with Sissini Cocoa? Epe Ajiwakade. And no would jack a sepan and neck. Could debrel. A yama money mema. A yoku ni Sicilia drink a sepa. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. And my meme brand. Na a yeme. Na. Edusa ya wasese me brabo we. Sweetie. Maybe come on, mammy, I draw more. What does ye? A ye chuma. It's a living testimony. Corner Judy. What can't keep ya damn sorry. Oh, be it. I just have paid for one woman for down for any the onion fear do me. FDA, Aji, a dready and cratoi atom. Hello, me dey grow fine. Wanu muatu, wuntu mini di, wunim ni entira. Ebasa, na echra se, yariye ewura wuni pedria nimu. A ni pedria no pese wo kutia yariye no. Na enam se, ahwani nua ewo ni pedria nimu sa. Na enua na
nipadua no ede eko atia yade no nti ema wanu mutu eno nti na wo behia grow fine herbal tonic ayedi koko aje ema nipadua no nuane nuro ma wotumi didi grow fine herbal tonic wo benya bia ton wo pharmacy ne bia ye ton abibiduru se wo pene dodo mu atua fresa ahomatrofo yi 0244 596 532 openfo de oma kwada no fo ne nkwada wonya mfie dumienu numu bi FDA age adwadie nkratowo yi atum. I remember the days I just couldn't go to the gym because it was that time of the month. Yas extra long sanitary pad took the worry away. Easy. Yas comfort, I got Yas confidence, I got Yas. The new Yas extra long sanitary pad is the joy of every woman. It is extra absorbent and fits perfect. Don't allow anything to hold you back when it's that time. Wow. Yes, yes, yes. Feel confident. Stay fresh. Hi. Is it supposed to be that time of the month? Yes. I got Yas confidence, I got Yes. We got Yas protection, I got Yas extra long sanitary pad for extra comfort. We got Yas protection. Ojo, that's a foul. Coco ni IMT, anyway, female strappings. Oh, this is a go view. It has been any capsules. So the mawa, say Coco, IMT, wifey menstrual pains, and eternity. Namison and say wifey yare, or choir sabia, and no mercy when you're malaria. Me call ya no mammy malamis. Me buy an and ben malamis say wifey. And you don't know crown what to see, say, me cry when yamekwa. Oh, mammy tonic be. Bra, Mrs. say, me fear to move. Hey, honey, into a bad and I can't want some son. Oh, baby. Oh, my baby. And you were Shannon, open for or bad time, all my abofra no for, and I abofra only in fear do me 8 me for said Obenya biato our pharmacy shop, herbal shops, and over-the-counter medicine at to phone for 0599 415191 0544 174461 and 0208 161800. Hey, middle. Nanda na wote ho awaya stiff sano. Eh ono kwano no. Jama wa bre. Akos, send your mensane me na mu twetwe no. Emo ye titiriti. Mentumi pon sori. Ho na enwanwa. Enwa me fridom bae na me ka kire wo se. Mato 3P garlic mixture ba. Enti numbi ansa na wakoda. Me hu ya ne se wada. Se wano. 3P garlic mixture. Ane 3P garlic mixture. Moja edu mafusane no echi natural garlic pepper bi ene e dia ye aha na madam Fukofin po ka kire me say he work natural health for bi bidro bi omodi aba ye friend 3P garlic mixture na manfo tu omo tu oguso no enya semketo a 3P garlic mixture wo kotodwe ne waposo na asori a wo complain no sa wonum 3P a ebejane se hum edro yi enya mapemfo ema wo ma wo manofo anase nkoda wo nya nyamfie dumienu FDA Edwedian Kratsui Atu 3P garlic mixture. Ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops. Fred Piwak e 024-89-288-24 and 020-100-0021. 21st Clinic aye sciatica expert. Sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no. Se ho techema eno ene ye fa ne sciatica. Na etimi bubu oto ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magye ne wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu je international awards ahodo wo mu je local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ano ebi ni ba bia je 21st clinic nkoa wo mu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko wo magidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mu ho 0540-311-311 0540-311-311 na 21st clinic wo mu ye sciatica expert.
Don't let hunger slow your vim. Take chalk your hunger, then go get some to chop. Chalk it with the great tasting Royal King Cracker, made with butter and fortified wheat flour to keep you going with your bugger level intact. Hey, Royal King Cracker. Take chalk your hunger. This advert is FDA approved.